Prga se ekipa pozdrav. A onaj za kojega sam htio da se ne spominje je opet napravio lakrdiju od utakmice i treba ga zauvijek maknut sa hrvatskih terena. Pričam naravno o sramotnom Dariju Lakrdija Belu. I ne zanima me šta Lajek sad tvrdi i kako pravda, pa nisu naši igrači spori, nego nam je igra i balun spor ko blato. Zanimljivo je, da? Nakon toga onaj njihov drkaroš na klupi ulazi par metara u teren i ima muda prigovarat. Riječani su zadnji koji imaju pravo pisnut o tome, o ičemu. Protiv nas uvijek igraju na nož, na rubu incidenta, a protiv nekih drugih ko pičke i nema ih na terenu, miču se protivnicima da prolaze kako ih volja. Vidjeli smo na Rujevici nedavno, znate protiv koga. A šta se tiče centra moći, nećemo se lagrat, otkad je onaj u ilegali. Glavni centar moći je preseli u Rijeku kod Miškovića. Bjelica im je lipo objasni stanje stvari. Dajte najte. A što se Radeljića tiče, njega se posebno moram dotaknuti. I čestitam mu na rođenju diteta. Al sad ću bit zločest ko Joško Jeličić, kojeg, eto, svi toliko obožavate. Dakle, nadam se da neće biti plaći pička na tatu. Pa izvolite, obožavajte me sad koji Joška Jeličića. Ispričavam se da sam vam oduzeo 2 minuta života, jer ste ovo morali gledat. Pozdrav od pizdice, drago mom bratiću Prdo.